no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe ndakwihakana. We refuse to remove defensive measures, whether it means the troops and whatever else. We call it defensive measures. And in your logic, why would a threat be against me? And you are asking me to remove my defensive measures, but you're not dealing with the threat. What is the logic? Reka bashimira mbifurize amahoro y'Imana. Ngiye utonetse nk'ibisanzwe uje ko bahaye amakuru atari maremare. Nyirago dutangije ijambo rya Kagame aho yivugira ati nubwo ati ukajya kwica mu izina ryanjye ati ndakwihakana kandi nakohereje. Ubwo rero ari buriya Kagame abwiza abahutu ko ariko abahutu ntabwo bumva. Arongera ati ntabwo nshobora gukura ubwirinzi bwanjye muri Kongo. Ubwo ravuze ngo sinakora ingabo zanjye kandi icyatumye kijya zigihari yahakanye. Ibi ngibi rero ngira ngo benshi bari kurira ngo rwose ngo yaviyoye social offense ku Rwanda aviyo social offense arabimira. Gusa reka dushimira ko n'igisirikare cya FDNB kisinzi sena ndetse n'abazarendo mu Rwanda ko kandi ibi nagumye kubisobanura ko uyu mugabo ari kakwigarika. Aha rero ndaza kubabwira ku nyungu zigira muri enye. Ku ngingo ya mbere ndagaruka ku ijambo witwa guverineri w'amajyepfo uyu yitwa Jean Jacques Purusi aho amaze kubyemeza ndetse akaba byemereye ibirindiro bya RDF bikomeye biri kubakwa. Ibi rwose ndabigarukaho. Indege ndagaruka ibukavu RDF ikaba imaze kumena abasirikare benshi ndetse yatangiye kwamira mu rukerera ndetse no mu gitondo cya kare. Ibi by'abasirikare ndababwira uko bimeze aho rwose noneho RDF iri kwinjira kinyarwanda yafunguye imirongo migari y'urugamba. Ndagaruka kuri drone za FARDC zikomeje gukora udutendo ndetse mbibutse ko drone za kamikaze FARDC nayo iri kuzikoresha mu guhashya umwanzi. Ibi ndaza kugaruka ndagaruka imasisi n'ubundi ku gitero cyaje gukorwa na FARDC muri kino gitondo kandi gitunguranye ndetse kikaba kimaze gutanga umusaruro. Ndagaruka ahitwa Gikuku indege naho zakomeje kuharasa ariko kandi Gikuku yo mureke mbe nyiretse kubera ko aha ndacyatohoza amakuru aho RDF ivuga ko ngo yarashwe na FDLR. Ibi ndabigaragaho ukwabyo mureke tumanze tunoganye aya ngaya nibwo biraza koroha kugira ngo ya minota yacu tutaza kuyirenza. Mwe mwese mudukurikiye karibu rero mwe mwese mudukurikira mube hafi mbahaye amakuru. Cyusabwa no kwicara iminota mike kugira ngo ubashe kumva aya makuru. Ntago ari maremare ni iminota itarenze 10 cyangwa se ntinagire kugira ngo ubashe kumenya ibijya mbere cyangwa se uko biri kugenda. Reka duhere ibukavu RDF yamennye imaze kuhamena indege ebyiri nini zizana abasirikare ba RDF. Aha Bukavu mbabwire ko ari hariya hakurya rwose aho indege yazanye abasirikare ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo n'abasirikare ni indege yaje mu rukerera rw'ijoro ryakeye ndetse mu gitondo cya kare hakaza ku zindi. Ni indege yamenye abasirikare ba RDF b'abakomando baje. Biravugwa ko n'abasirikare bakoresha imbunda za tirari ndetse n'izi drone ziri gukoreshwa muri make n'abantu bazi gukoresha iby'ikoranabuhanga ku rugamba. Haje abandi bakomanda bashya ndetse amakuru tumaze kwakira nuko harimo n'abacanshuro b'abazungu baje gukomeza iyi ntambara. Ariko Kagame abwira abahutu nuko batumva. Aravuga ati nge ntago nzigera nkuru ubwirinzi bwanjye muri Kongo, sinzakora ingabo muri Kongo. Kandi icyo mbabwira cyo ashigikiwe n'abashebuja. Abantu mubwira ngo rwose ngo basinye ngo urabona ngo ubungubu ngo amasinya yarangiye, Amerika yabasinyishije ngo bavuye Doha baragiye mu Busuwisi. Ibi ni amacenga, manevre de distraction, ni amacenga y'inkotanyi. Kandi ikibabaje impamvu abahutu batumva sinzi yariyo cyangwa se abatutsi batumva sinzi yariyo,
ibi ngibi yabikoresheje muri ya macenga bari mu cyangwa Habyarimana mpaka bamurunduye. Icyari gukora n'uburyo ki yashaka uburyo ahitana abakuru b'ibihugu, ariko Kagame nta gahunda afite yo guhagarika intambara. Iyi mpamvu mbasaba abantu muri zira ntambara za RDF abasirikare cyane cyane ni mugerageze kwitandukanya n'iyi ngoma, ndavuga urusa abasore n'urubyiruko mugerageze kwitandukanya mu deserting. Aravuga ati uwagiye kwica mu izina ryanjye nzamwihakana, kandi koko nibyo azabihakana. Uyu mugabo ntacyo batababwiye kandi azabihakana. Mugerageze kwitandukanya n'iyo ngoma, mumanika amaboko. FDNB irabakira, Wazalendo irabakira na FARDC aho wajya hose. Nyamuneka askari muzuri anakadiri Ombari mugerageze murakirwa. Twihute njye ku ngingo ya kabiri. Muri Sud Kivu aha ni ahitwa Mudaka, byemejwe na guverineri w'amajyepfo. Uyu nta wundi ni Jean-Jacques Purusi. Yamaze kwemeza ko RDF nyuma yo kuva gusinya amasezerano ahubwo yubatse ibirindiro bikomeye, bagiye gusinya kubaka ibirindiro bikomeye ahitwa hehe, ahitwa kandebe ahitwa Mudaka niho RDF yubatse ibirindiro bikomeye, ndetse ikakomeje no kubyubaka cyane, hakomeje no kuza tekinisiye batandukanye. Uyu ni guverineri w'amajyepfo wamaze kubyemeza. Uyu nguyu witwa Jean-Jacques Purusi avuga ko ibirindiro byamaze kubakwa, ndetse RDF ikomeje kwisukiranya umunsi ku munsi wo kuzana izi ngabo. Ese barasinya n'abandi bakaza? Ntabwo iki intambara itazarangira kereka igiye aho yaturutse. Ibi ni ibintu nagumye kuvuga kandi ntabivuze. FARDC yamaze gusohora itangazo mu gitondo cyashize. FARDC yongeye kwemeza ko yagabweho igitero na drone za kamikaze, ndetse izi drone zikaza zivuye i Rwanda. Ni drone zaje guhitana abaturage. FARDC mu gitero cyabaye ku itariki ejo hashize mu rukerera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane yagabweho igitero, hanyuma izo ndege zikaza kurasa abaturage, akaba aribo zica, ndavuga b'abanyamurenge, bakicwa ku bwinshi. Sibo gusa bicwa, ariko ivuga ko iki gitero ari RDF yakigabye ikoresheje indege za kamikaze, ariko muraza kumva RDF ikomeje kubihakana, ariko mu by'ukuri niyo yabikoze mu gihe yashaka kuviza neza mu birindiro bya FARDC na Wazalendo. Ariko hanyuma aba basirikare ubwirinzi bwabo bukaza kudetekita bino bisasu, noneho ubwo urumva nawe ntuza Kagame cyangwa se RDF kajya kubitura mu baturage, bikaza guhitana abaturage. Twihuse ndahita mubwira ko drone mu minembwe n'undi za FARDC zikomeje kurasa ndetse no gutwika abasogosi. Byageze gute? Ni mu gihe FARDC yakoze igitero cya drone ndetse gikomeye cyane ahantu hitwa Ikaringi. Ahangaha Ikaringi haje kugwa abasirikare benshi ubwo FARDC yorezaga igitero cya drone. Mbibutsa ko ahangaha hari muri Sud Kivu FARDC yakoresheje indege za kamikazi, bagatwika ibikoresho bya RDF byari byamaze kugera ahangaha Ikaringi, byaje mu ibanga rikomeye cyane, ariko FARDC ikaza kubitwika. Ibi rero ni mu gitero cyabaye muri kino gitondo muri uyu munsi ku itariki ya 20. Ubu bikaba byamaze gutwikwa, ndetse ibikoresho byinshi cyane hakoreshejwe indege ya drone kamikaze. Niyo iyi ndege yakoreshejwe na indege ya FARDC. Masisi naho byaje kugenda gutya muri Nord Kivu ahitwa ahitwa Mitimingi, ntabwo Mitimiti, ni Mitimingi. Ahitwa Mitimingi naho haje gukoreshwa drone itagira abadereva. Iyi ni drone ya CH4. Iyi drone ya FARDC ikaba yaje gutwika ahangaha ahitwa Mitimingi ibirindiro bya RDF. Ni igitero cyagabwe na FARDC, hatwiswe ibirindiro bikomeye cyane hakoreshejwe indege ya CH4 Katere. Byabaye muri kino gitondo abasogosi ubwo
bari bakomeje kwiyorganiza ngo bakabe igitero gikomeye. Izo ntambara zirakomeje, ibi bitero bikomeye biri kuba mu gihe bavuye gusinya amasezerano n'abwinterega izi nkotanyi. Uko mwabigira kose ntabwo byakunda, aba ni amacenga, ntabwo bajya bubahiriza amasezerano. Twizere ko rero abakongomani bamaze kubimenya kandi bagire nti intambara itari mu ka ntabwo byakunda. Reka mbabwire ko buri muntu wese agomba kwirwanaho, niyo mpamvu nsaba abantu mwese gushyigikira Wazalendo. Mwakoze rero, turagaruka mu kanya.